Fantastic afternoon, Menadia. My summer if Madam Green Ho. And me twaso eti na nyuma ya ba to do na oboy gringo sa and our boy na de ati bibia fine. Ke twa nas so kire maka me say yes na de eni moku say call Madam Moku. Tama e ko school no e say Madam Moku kira de kokko te na no bi na fi ahye de aba. Me mama report no na mo hu say na ni won sam city oba no so mama de. Na me sha say de fi Mexico na okay my mom din san say I some money na ya mo obi ani din director patro atobo ma me mfre ya mo ma me esa mo man go fa hansa na maka to ma me na me wo so pa na Mexico na amo popo time son referee mpon se fan bi ne to krama ne group to park ne so no na fifie be mo nkyere e he na krama na si park ne so be so pon bo no enyanwa nwanwa na no competition ya me de ba ya me se de bagana okay pillow ayi fere ye de con next level the next level I say no ye de almost cage mu se na be ya bu obi amajo ti ebrimu akuti Ghana ha enche pillow association pillow fight association of Ghana no me de ba the skills na say ti me na mama line no wait mama odi no bon se na be abetima wini chenche ba Ghana we professional one no and ya hyase no and ye mpo ba kuma na nya beta ye nya ebo ti se obrimu nua ni go bon we enche be ko Olympic amangrofo akwaje Olympic games akwaje medals so ti Ghana for mo nya ready me de ba ye be gi medals so be ana bon ye ntimi nya ade betimi age so na bibia etima koye ni ade a na to da bia de bu etimi se odwen wa won ti ase mascot fo ye be boboro mo jegina we ye the place atoto ade so amom so se no mpebi so ada ye na ye se ba ko nya injury mu megina o keke no yanko mu megina o keke na mo nya agro kakra ma agro no nye de no e o ko se izua o ko penti ne ho sa adri ya no penti adri na se no bebe na guzu no ebi ye nipa o ebi ye nipa ntu to ya ko ehu na hori se ya na ko we so de na kokko e te megina so na de se Jordan de am nche kra maja mu de ama Mrs. afiama kwa tamakro with a red shoe na watu waso de ama keju na kasani Eric Asiedu Bwari